Yes, sali la famille, mambo vipi? Mnakuze fresh. Nizile kama umeze bien sana au mamuri gose. Murabona yuko baje ibicoco tuje tubabwire ya makuru rero mutabwirwa n'abandi. Batinya ko yababwira ngo umutivi ngikini kito dushaka dusesengura vyose. Muri industry ya kabiri gatanu kabisa ama 57 amakuru kagenda avugwa. Dutobore hanze yendo shire hanze. Ariko rero je ndi visual kumwe na mugenzi wanje Tete Classic Boy the Baba located in Nairobi town kabisa. So guys, lero ukuntu ibintu bimeze so kundi twebwe cyangwa novuga yuko twakoze research ku muririmbyi yari umisi yarimo aravuga amajambo batana amajambo na Sat-B ari ujya Mr Champagne muswarundi abaswarundi oye babakunda muri abantu bacu but Champagne ikade kona force umba champagne yarukuntu ariko ari ikizina ofete ingingo nyamukuru si point yacu ni ahiri Champagne yari mu Mr Tishize yari yapostinze indirimbo yiwe cyangwa itwaye touch atwereka ko yakwije 100k viewers so mu misi 5 ikintu cyabaye urabona ko yari muri competition na Sat-B bapondana so arika higa kinye ngira ngo avugwe ikini kandi nawe ndibuka yarapostinze kuri FIBA avuga ati Sat-B etagiraje izoba ari somo kuri wewe. I don't know if you remember that but narabibonye. So ikintu cyahabaye uno munsi indirimbo yakwije izuzi 100 mu minsi 5 but uyu munsi ifise iminsi 8 izuzi zagabanutse ziri ku 73. Guys, aho nta kantu kari mu sinzi karabahinde cyane YouTube itanga pindisho zo kugabanya izuzi but for sure ibyo ntibibaho. Iyo ko biri kose ujya inani Mr Champagne ashobora kuba yaraboostinze yaraguze bya views by'abahinde kugira ngo yemeze Sat-B amwereke yuko umuzigo uremereye. Okay, ikintu nyamukuru dukunda kuvuga muri industry yacu tuvuye kuzacana amajambo ahubwo tuvuye kwiyubaka. Ufite nka Mr Champagne ara-investisa mu muziki wiwe but investissement yiwe ikora kutariko tuko turabajya no hino kuntu ibintu gukogwa abajya abana baba baje basigi bazaza komsura wana ndimbo zanditse neza zimeze bien sana. Singomwe na wabura umurimbyi ufise amafaranga ameze gute ngo uyandikire indirimbo ibintu bikunda gusubiza byo na Diamond barabandikira kandi tuzikora abaririmbyi bakomeye. Ibintu bikunda gusubiza abaririmbyi benshi inyuma no kwanka kwandikirwa kubera umuririmbyi ashobora kugira n'abanditsi bagira bashika kuri 3-5 abasong writer kabisa indirimbo bakakwandikira ukaraba ukabona ni nziza ugaho ubundi bagakosora ndibika zimeze fresh kwa niwombwira nk'indirimbo nka aha nte yakiriko kiri kuri ngamba yandikiye nombwira sije ukundi meza y'ama refe vraiment n'indirimbo zimeze bien sana ujya mu peti niwe yandikiye. So ikintu gihari Champagne afisa ari investisa akora video nziza arazi gukora promo but écriture promo ariko na promo ka promo naho kantu ka promo ubanza ukitonde promo ari karakora urumva waguma mu bintu bimwe nahindura muri bukazi ari indirimbo igeze gupibia cari giteramo prito yakarakora promo icabiriye kuri arena avuga yuko na Kajara zoza kimwe cya Kajara igihe Kajara cyangwa mukuru w'abakenyezi igiteramo cyabereye kuri arena. Rero Mr Champagne yarakoze promo ubonaho kandi agarukanye nani Kajara muri etage ngubwira nka boosting ikintu kimwe Champagne taramenya Kajara afise big name muri Tanzania iwabo naho nyine byari byo mu minsi iheze kubera now ni navyo bijya wabonye igihe challenge yashatse kuba kurya ndimbo Element na Mario Paula yishavuza ngo umugabo wanje ntasore indirimbo ko ari mwe abakobwa naba Mario nawe nyene yakoresheje ubwenge kuca yisohora tanakima asohoye kubera yishinza ibintu bya Paula azofirisika hakujya Harmonize byamugira Kajara ibaza umuntu akundanye n'umuhungu afise izina rinini yamujya kwa Harmonize urabona kijya cyamara Harmonize rega hano mu karere tumwite kare mu macingi hano mu karere muri ibi bihe ari down but yasubiye kwiyubaka mugari yagiye
cyagiye reka turaza single again ziko zagenda international ariko gusa n'ubizina narifise mugabo narifise gusa usanga rero ujye usanga mujya Kajara ariko aza guhenda kwaswa ngaramuhenda muzena navuga yuko ujya Mr Champagne yari yihenda ataramenye kuntu bijanye na Mr Champagne na Kajara ari ibintu twebwe abarundi uko tumeze dushaka kubona umuntu afite izina rinini aguhaye na yambo bijya nyine ariko aponda satubi mugabo satubiwe nuko abona ari ahantu hazokura ubufasha runaka but Champagne kwa Kajara nta bufasha nako yazofa kuyeyo ntaho ikintu yokora nimba bikunda akoreshe platform za Kajara zimupushing mugabo amatwa nsumira sindegera mona post nimi ya Kajara no mukanya abona aka video akapostinze ubunyene akapostinze kuri Mr Champagne naje akapostinga kuri Instagram yiwe ngo bari mu kabare iki ngo ko bara enjoying mugo Kajara nta ni photo nubu video bwinshi Mr Champagne ya postinga none nyimba ari promo ariko aramukorera kubera ko batamupostinga none ko ma platform yo kakuze kubera ko batamupostinga baswarundiyo tipe wacu tumugaruke ko nta kubera impanuro kubera Kajara azomwiba usange na budget yo gukora video izokurikira bizohava byanga usanga arapoje kandi Kajara umuntu amira imodoka papa reka ahubwo gusa abarundi mu meri impanuro Mr Champagne kuko hari uzosanga ibintu bigenze fosara uko atabikeka. Okay, Mr Champagne tukwanka umusani wacu ratudrapinga. Okay, ofete murashaka kwimba aba petit barinjiriye bagira amazina kuze kandi tutabazi tutagize. Okay, twe turabibi tubabaje turaba kazoza ka industry wacu. That's why tubonye turose kosa tubonye koza guheru muri industry ya 2 turinga always kubivuga dukosora ikosa ushaka zo bikurikiza ushaka bakunda kuvuga benshi ngo ngabafana batari mu kibuga nibo babona uko umupira ukinwa. That's why uwumva impanuro razumva kandi uri mu star utegezwa kumva impanuro z'abafana cyangwa uri nyuma ya industry then ugira icyo ukosore. Shout out ku bafana bacu turabakunda. Kola subscribe kuri Wida Visual ndetse hose kuma platform hose TikTok na YouTube, Instagram, everywhere. To be there always. God bless you. Big up, son. Well done.